Night Arsenal zaba yakira ikipe ya Nottingham Forest zinganya amanota 19-19. Mikel Arteta ati Ricardo Calafiori, uwitwa Declan Rice, Leandro Trossard ndetse na Bukayo Saka bari fit, barazaboneka ku mukino w'ejo. Umuntu udahari yavuze ko ari Ben White, wari umaze igihe kirekire yitangira ekipe akinira ku burwayi bw'imvune yo kwivi, atari ko babonye ko bigeze igihe cy'uko bagomba kwivuza birambye cyangwa se bitanga igisubizo kirambye utazaba hari mu gihe kirengaho ukwezi. Takero Tomiyasu ndetse na Kerantiene yavuze ko batangiye rehabilitation ariko bataragaruka kuri uyu mukino. Yavuze yuko bifuza intsinzi kandi yifuza ko avuga ko ari ingenzi. Ni umukino wa 250 araza kuba akina nk'umutoza w'ikipe ya Arsenal Mikel Arteta kuva 2019 akina na Bournemouth. Yavuze kuri byinshi, yavuze ko yifuza gusoza uyu mwaka ari unbeaten mu rugo, adatsinzwe mu rugo, yakwishibira izo achievement. Mikel Arteta kandi yavuze yuko bajya gukina n'ikipe ikomeye yitwa Nottingham Forest, ishobora kuba imaze iminsi inagora ikipe zikomeye kandi ikazikuraho amanota 3. Yavuze ko icyo kintu bakizi. Bamubajije rero kuba ataratanze abakinyi muri international break, barimo ba Odegaard, barimo ba Declan Rice, barimo ba Bukayo Saka. Yavuze ko yifuzaga ko bagenda ndetse bakanakomeza gufasha ama ekipe y'ibihugu yabo, ariko situation bari barimo bicaye baranaliza bareba iyo situation bahitamo kubagumana. Ikindi kandi yavuze kuri Jason Aito, yavuze ko afitanye umubano mwiza nawe wasigariyeho Edu. Yavuze ko afitanye umubano mwiza nawe ndetse akora akazi gakomeye behind the scene abantu batabona. Yavuze ko ari umugabo utangaje. Ikindi kandi kuri kongera amasezerano kwa Pepe Guardiola, yavuze ko first of all ibyishimo kubegereye Pepe Guardiola kuko ari umutoza mwiza kandi ari umutoza w'igitangaza. Muri make muri Arsenal ni twavuga ko n'umukino yavuze ko bagomba kwerekana ko nta struggle zigomba kuhaba gutsinda uyu mukino. Yavuze ko bagomba gutsinda umukino ku bishoboka byari byose bitanyuze muri struggle bamaze iminsi banyuramo. Unyuze cyane cyane mu birebana n'amakuru umutoza yagarutseho uko ekipe yiteguye bijyanye n'ibyavugwaga muri ibi byumweru bibiri bishize, yaba abakinnyi baba baragiriye ibibazo mu makipe y'ibihugu, bakoze ibishoboka byose kugira ngo babe bari kumwe n'abakinnyi b'ingenzi cyane bari bafite utubazo, barimo Declan Rice, barimo Bukayo Saka, barimo Thomas Partey, bose batagiye mu makipe yabo y'ibihugu. Wumva ko muri rusange umutoza afite amakuru meza, amakuru meza yo kuba ari kumwe n'intwaro ze mbere yo guhura n'ikipe ya Nottingham Forest. Cyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri ni umukino azakinira mu rugo mbere y'abafana. Icya gatatu kirushijeho ni umukino atemerewe gukora mu ikosa yakora kuri uyu mukino w'ikipe ya Nottingham Forest ryaba ari ikosa risobanuye kinini gikomeye cyane ku mwaka w'imikino. Arsenal yabivuye ku gikombe itageze ku bunani. Niba Mikel Arteta yifuza gukomeza shampiyona kandi ayihataniye cyangwa se ayihanganiye, agomba kubona amanota 3 agatangira kugaruza ayo yatakaje ku mikino iheruka igera muri 4 cyangwa 3 atabashije kubonamo insinzi, kuko wenda byo bigishoboka ko aramutse abonye ayo manota byaba biri kumugarura mu nzira nziza yo guhatana bifite igisobanuro bijyanye n'imyaka 2 ishize. Tutagera gusesengura byinshi, mu by'ukuri ekipe ya Nottingham Forest ni ekipe muri uyu mwaka w'imikino yatangiranye intego zo kuvuga ngo twirinde
ya makosa yo kudushyira ku gitutu shampiyona irimo kurangira cyangwa se uko shampiyona ikura dusa n'abarwana no kurokoka kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Umutoza Nuno Espirito atangira neza umwaka w'imikino, ni umutoza uzi shampiyona y'Abongereza, ni umutoza ukomeye ufite ariko n'abakinnyi bakomeye kuko ntabwo abigezeho gutyo gusa, afite n'abakinnyi bakomeye Nuno Espirito Santo kandi batanga igisubizo. Icyo twabonye ko Mikel Arteta mu minsi ishize yari yatakaje bamwe mu bakinnyi b'ingenzi, byagiye binamugora ko mu basigaye batabonye ibisubizo, barimo kapiteni we Martin Odegaard, igihe yatakazaga Bukayo Saka nabyo byabaye ikibazo, no kubura abakinnyi ashyira mu myanya yabo kuko hari hashize igihe uyu mugabo w'umunyaga na serivisi ze zo hagati mu kibuga atazitanga kuko yabaga yagiye gutanga umusada ku ruhande rw'iburyo. Ariko nkurikije uko nabonye uyu musore w'umuholandi Julian Timber mu ikipe y'igihugu ameze neza, niba yagaruye Ricardo Calafiori cyangwa se Kieran Tierney cyangwa se uyu musore w'umunya-Ukraine Zinchenko, ikosa rya mbere Mikel Arteta agomba kwirinda ni iryo kongera guhengeka abakinnyi ngo ari gushaka ibisubizo, kuko hari igihe uhengeka umukinnyi yibwira ko ugiye gushaka igisubizo, hahandi umuhengetse igisubizo ntikiboneke, hahandi umukuye hagavuka ibibazo. Byaba byiza rero ari buze kuza kuba avuga ngo iri somo nararibonye, ndabashyira mu myanya yabo, hanyuma duhangane n'ikipe ya Nottingham Forest. Nubwo atari ibintu bikunda guhira benshi kuyishyira ku ipari bigakunda, ariko nayo umuntu ashatse yayishyiraho. Nottingham tuyongereho izo uvuga zose turazishyiraho, ntabwo bikunda guhira abantu kuko Arsenal yakunze kuza mu isura y'uko uyizera. Mwaka ushize se buriya ntiyari kujya ku ipari igakunda, wari kujya gupfa kubyizera. yewe ugiye ku Aston Villa se, urumva hari ukuntu Arsenal uyizera, hahandi uyizeye akaba ari gutenguha, hahandi wacitse intege wabivuyemo Arsenal igakora ibimeze nk'ibitangaza. Ibyo bintu rero kuyishyira ku ipari ubundi ntibikunze kuba ari ibintu byoroshye, ariko kuri uyu mukino umuntu yayishyiraho kubera ko ni umukino usobanuye kinini gikomeye. Navuga ngo muri rusange yaba abakunzi b'ikipe ya Arsenal baranyotewe kubona umukino ikipe itsinze hashize iminsi pe. Nabonye abantu batebye bavuga ngo hafi by'ukwezi kwa 11 ntibaratsinda, kwezi kuruzuye. Ubwo rero amanota 3 burya kumbuwe, kuki abafana bayakumbuye binarenze kuvuga ngo umutoza ngo ayabone ngo agume muri kursi. Nayo ni nka Chelsea mu mikino 5 eruka itsinzuma, hakumbuwe amanota 3 Emirates rwose ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal. Ikimenyetso cyo guteranya kuri Arsenal kirakumbu ko hari amazi iminsi ari ukubitsa abiri, gutwara rimwe, ndandika rimwe mbitse kabiri, niba ngombwa nkabitse kose uko ari 3. Ariko icy'ingenzi kinini gikomeye ni ukubanza kubona amanota 3 amugarura nanone mu bitekerezo byo guhatana ku gikombe cya shampiyona. Gutsindwa cyangwa kunganya kuri Arsenal bizaba bihombye. Kuri Nuno Espirito Santo yavuze ko ari match ikomeye, baheruka gutsindwa match na Newcastle ibitego 3-1 bayakiriye. Yavuze ko match ya kabiri yaratsinzwe muri Nottingham, yavuze ko biri mu bigize umupira w'amaguru gutsindwa no kunganya. Yavuze ko déplacement yo kuza ku kibuga Emirates a déplacement igoye cyangwa se urugendo rugoye cyangwa se ahantu hagoye, kuko yavuze ko ari umukino ugoye, ari umukino w'imbaraga, ari ekipe nkuru kandi nayo imaze iminsi itari mu bihe byiza, izaba ikina imbaraga zayo zose kugira ngo ibone amanota 3. Ariko yavuze ko biteguye gukompeta cyangwa se guhangana. Yavuze ko adahari ni umusore Suso bari baguze, ni umunyaparagwe. Yavuze ko ku musore Muriro yavuze ko yitoje neza kandi nubwo agomba kwihanganira kutabona umwanya mu ikipe y'igihugu ya Brazil, yari yahamagawe ariko ntiyashobora gukina. Yavuze ko bishimira urwego rw'imizamukire, bavuze ati mugiye gukina na ekipe nziza kuri set pieces, namwe muri mu bagaragara ko muri ekipe nziza mu mipira y'imiterekano. Yavuze ko icyo kintu agishimira staff ye, anavuga ko ari umukino biteguye 100% bagiye kuri kibuga Emirates batagiye gushaka ikindi kitari intsinzi. Hari icyo bajya bavuga ngo pay attention.
Gabriel Saliba pay attention Chris Wood kuri Chris kuri Wood. Chris Wood amaze gutsinda ibingana na 53% by'ibitego Nottingham Forest imaze gutsinda muri uno mwaka muri Premier League. Yatsinze ibitego 8 mu gihe ikipe ya Nottingham yatsinze ibitego 15. Iyi mibare iheruka gukorwa na Haaland watsindiye Man City ibitego 12 mu mikino 22. pay attention ku munsi cyane kuri Gabriel kuko nabonye ari ujye ubipanga Yo ujye ubipanga. gufata bano bataka Costo Birasa imbaraga. gufata bano bataka bibibaraga gufata ba Haaland gufata bano bataka baremereye cyane. Gabriel nabonye ari we wipanga ku kazi muri la defense y'ikipe ya Arsenal. bafite ariko n'aba wing backs bakomeye. Aba wing back babo barakina nibyo babakore Modson Odoi baba wa muhungu wakoze muri Man United yitwa nde Anthony Elanga. kongeraho wa muvandimwe yitwa Morgan Gibbs White. we bari hagati cyane. Yego nabakinnyi ariko ubundi umuntu wa mbere wo kurwana nawe n'umugabo witwa Chris Wood. Arimo aratsinda. Ni rutayizamu wuzuye kuri no defense rero ya Arsenal birayisaba gukora cyane kugira ngo ni second top scorer. kugira ngo bafate uyu musore. Twabonye igitego Isaac yabatsinze ku mukino w'ikipe ya Newcastle. Urumva nibyo Chris Wood atsinda. Biriya bitego iriya mipira bahindura iva kuri izi mpande zabo niyo mipira ishobora kugora bano basore b'ikipe ya Arsenal. Ubundi ubashije kumetiriza cyane cyane cyangwa se ubashije gufata no kwica inzira zose zatuma Chris Wood aza gukina kuko umupira wose akozeho buri danger. Niyo mpamvu iyi mipira abo y'imiterekano biraborohera kuyitsinda kubera ko n'umukinnyi witabiye iyo mipira cyane. Byakorera Arsenal gutsinda umukino mu gihe ikipe ya Nottingham Forest itabibasha guconnecta cyangwa guhuza na rutayizamu wabo Chris Wood. Bishobora korera Arsenal gutsinda umukino. Ariko mu gihe bizaba bifunguye Chris Wood ashobora gukora itandukaniro ku mukino wa Arsenal n'ikipe ya Nottingham. Yego. Sami ni umukino usobanuye iki ku ruhande rwa Mikel Arteta kuri sezo ye. Ngenda avuga kuri sezo kuko abarijanderi bose ba Arsenal barimo ba Matt Keown barimo ba Paul Mason baravuga ko ari wo mukino ngo kubagarura ku gikombe cyangwa kukibakuraho burundu. Ubundi international break ngiye nyibona nka time out mu mikino y'intoki volleyball na basket. Uramutse ikipe iri kukudomina ukaka time out sa mwanya wo kunywa amazi nanone ukagaruka bakomeza kukudomina match bayagiye burya. Niba bagiye muri international break abakinnyi ba Arsenal bagiye muri international break barabarika ukaba wagaruka nanone unanirwa gutsinda ikaba yaba ari ukundi gutsindwa kwa hariya bamaze gutsindwa 3 iyi Arsenal 2 ni Bournemouth na ukaba ari kwa gatatu Newcastle mu mikino 12 ukaba utsinzwe 3 ukaba ufite statut y'ikipe ishaka igikombe cya champion. Waba uri kubeshya abantu Arteta iyi ni match abaswahili ne bavango ni kufa na kupona. Agomba pambane akora ibishoboka byose abona amanota kwagiye gukina diversité utoroshye. Nottingham Forest Nuno Espirito Santo yayisanze imaze gutsinda umukino umwe mu mikino 17. Ubu ngubu amaze gutsindwa imikino 2 yonyine mu mikino 11 ya Premier League. Wenda bishobora kuba byarabaye kera Nottingham itwezo za Champions League kuko niyo kipe ifite Champions League nyinshi kuruta champion ibitse. Ariko si kenshi Nottingham yicara ku mwanya wa 5 wa gatandatu nyuma ya journée ya 11. Ni ikigaragaza ko ari kirimo irakora. Chris Wood mu mikino 11 ya Premier League heruka atsinze ibitego 10. No umukinnyi navuga ko uri danger kuri match y'ejo Arsenal. Ikindi uburyo bakina iyi Nottingham tuvuga ni equipe yagiye Anfield. Enzo Maresca Arne Slot abantu bose bagiriye ubwoba umukino umwe amaze gutsindwa utsinzwe na Nottingham Forest. Impamvu ni bafitemo abakinnyi apari n'umutoza wageze kuri level kuko Tottenham currently iri hejuru ya Nottingham Forest. Umutoza yageze ku rwego navuga ko yari azamutse yari yimutse ariko ntibyakunda. Agarutse hasi muri ama equipe yamenyekaniyemo. Za Wolves n'izi za Nottingham Forest ngenzi fata nk'ari revimwe nuko wenda imwe ushobora kuba wayirating bitewe n'imyaka imaze muri Premier League y'ubu ngubu. Ariko n'urwego rumwe na amakipe yose abahatanira kutamanuka. Ifitemo Anthony Elanga muri Manchester United ntibyabaraga kwa ko wenda level na expectations ni byinshi. Hanyuma ariko niba ugiye muri
niba ugiye muri Nottingham kugira ngo ukomeze uhamagarwe mu ikipe y'igihugu ya Suwede ifite ubusatirizi bukomeye ku mugabane w'Uburayi kugira ujye guhagararana ba Gyökeres na Alexander Isak birasaba kuba ugira icyo ukora. Hari no musore w'umwongereza Hudson Odoi mu mikinire ya Nottingham Forest bashyira abakinnyi benshi hagati mukabahugiraho kuko bafite abantu bazi gutwara umupira ba Morgan Rogers n'abandi, hanyuma iyo baguciye urwaho umupira bapasa mu mpande kandi bafite abawinga bihuta. Morgan Gibbs White Muri abo bawinga bihuta bahindura imipira ku mugabo usumba abadefanseri ba Arsenal mu burebure kandi uzi gutsindisha umutwe. Arsenal birayisaba kureka amakosa kuko niba munareba n'igitego batsinzwe na Chelsea ni igitego cyo gutakaza umupira. Hari n'ahantu bari bawutakaje ku munota nk'uwa gatatu cyangwa uwa kabiri gutyo nabwo Kore Paloma yaragitsinze. Mwibuke match ya Liverpool still batakaje umupira. Ibintu byitwa gutakaza umupira muri Mediane Arsenal. Kuri aba winga ba Nottingham bihuta gutyo bahindura imipira bayisangisha umuntu ufite hafi metero 2 niba atanazigejeje. Chris Wood ejo Arsenal birayisaba gufunga buri detail yose kuko igihe n'ikipe iri muri forume kuruta izindi kipe. n'umukino umuntu ashatse yanawita umukino wo kwigengesera nk'umuntu utwaye amagi ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal. Wanyerera gato byagucika bigahita bimeneka bigahomba. Ibyo rimwe na rimwe binashyira ku gitutu ku buryo ubona no mu mitwe y'abakinnyi bijyamo ku buryo igitutu bwacyo gishobora kubatsinda. Ariko ni abakinnyi bakuru, ni abakinnyi bamaze iminsi bazi neza igisobanuro cyo gutsinda umukino ku mukino, n'abakinnyi banumva neza ibihe bamazemo iminsi. Wabivuze neza uti international break umuntu yayita tamoro, nibyo birafasha cyane cyane. Pep Guardiola navuze ngo iyi ngiyo iziye igihe